CBU Ya, ini memang CVU. Before need to inspection, then only can register. This is not CKD local. Faham. So biasa berapa lama kena tunggu? Tengok you apa warna. So far, if bulan ni tak ada, next month dah ada sudah. Don't worry. Kejap Oh, dari GT Sport. Apa beza GT dengan Dia punya Sport? suspension dia akan berat sikit lah. S Plus paling atas lah. Berat sikit, yes. And then of course macam Sport dia lagi more powerful lah. GT dengan Sport mana lagi laju? Sport lagi power sikit. Oh. Comfort is for with long distance Daily punya. Yes. Dia sama dengan Civic Civic 2.0 hybrid summer engine. Sebiji? Cuba dia punya suspension itu dia pakai Type R punya suspension. Oh, lagi sedap Absorber, lah. itu semua tak sama lah. Maksud dia more stability. Ini pun Honda Malaysia punya kereta, bukan our company test ride car. Oh. Ya, Honda Malaysia. Terus kanan kiri? Kiri Kiri, better. Boleh Boleh. Dia ada belok kiri jika tiada kenderaan. Aki kena tengok kereta lah. Okey. Oh, kalau Sport Sport tak ada dia bunyi kena mainkan pedal shift lah. Lepas tu akan dengar dia punya change gear punya itu position. Dia akan feel tak sama sikit. Tapi bunyi sama kan dengan Civic Actually Hybrid? Actually sebab dia engine sama. Cuba cornering dia more stability because they are Type R suspension everything. This all is Type R. Okay lah, fun drive, weekend car okay lah kan. Yeah. Kalau S Plus? S Plus biasa bikin itu. Oh, kena pakai ni lah. Pakai ni the pedal shift. Jadi dia akan rasa macam driving feel lah. Oh, faham. Ya. Main track biasa lah. Ya, tapi kalau normal drive, kalau keep on playing ni jadi malas sibuk sudah. Not enjoy the driving. Betul. Especially kalau naik Genting Highland ke, maybe you can use it lah. Kan. Tapi okay, not too stiff walaupun ni Type R punya suspension kan. Tak rasa sakit ke apa. Ini solid you nak feel the stability itu actually ini macam you tak rasa. You kena highway ke mana, corner long speed lah. kan, you baru boleh feel the difference. Ini macam actually normal driver ni. True. The advantage tak boleh show off. Actually in Japan my colleague say there's no selling for this price, higher. Oh really? Oh. So very good Honda Malaysia. Yeah. I think it's wrong price they are putting because they are based on the Singapore new Honda product price, or for the Japan the market, the brand new Honda product price convert to our Malaysian ringgit also higher than this price. You can go find and check. Of course. Ini harga memang dia lagi rendah daripada lain country punya new selling price. Our Malaysia selling price actually cheapest a lot. Tapi this one compare to dia punya rival apa, GT86 Toyota. 86 ke dia punya rival? 86 Bukan ke? Itu saya tak pandai. I think so. Ini boleh U-turn? Sorry, sini can lah. Still can go. Because you lalu sana dah susah nak U-turn balik. Okay, you can try. Sini boleh ke? Boleh. This two line.
pakai brake sama dengan Type R ke? Yes, dia punya dish, dia punya brake Oh, okay. semua Type R. Rear wheel drive bukan lah, front. Ini ya, tak pasti. Pasti lah. Need to check the brochure. Tapi luar tak dengar kan? Saya saja dengar bunyi dia kan? Dengar bunyi kan? Bunyi engine kan? Sebab actually this is hybrid, you know. There's not the 7-speed CVT gearbox, so actually this sound is just for feel only. Luar I ingat Just dia for me tak, lah, yes, luar I tak think dengar dia tak kan? dengar. Luar tak dengar jelas juga. Can go. Or maybe you can change the gear and the driving mode. This is what we call This rev matching lah. yeah, the current gear position. Sini, depan satu je. Sini kan. Tapi minyak okey kan sebab hybrid kan? Memang jimat kuat lah. This one average 26 km per liter, 27 Ui, km iya ke? per liter. Ini punya laju 26 ke? Kalau ini macam pijat tak lah. Correct not, based on normal drive lah. But at least got more than 20 km per liter lah for hybrid. Berapa lah? I mean tangki dia berapa? 40, 50? Kalau you full tank, I think estimated lah 700-800 km memang boleh dapat. Oh yo. Kalau you petrol 400, above 400 sikit saja. Hybrid memang jimat minyak. Memang jimat lah. Memang confirm jimat minyak. Sebab for example now kalau you biasa drive, Kamera ada kamera? kalau you biasa drive, dia tak ada 360 Tak ada lah? front sensor dia. Oh, I ingat ada. You biasa drive macam sekarang, dia engine dia tutup. Bateri Now, only lah. now is using battery. So exactly now it's like EV car. So dia tak makan minyak sebab dia engine ni tak start. Kalau start dia ada light. Okay. Ni 450 meaning that full boleh 900 ke apa? Tak ada, ini adalah dia sekarang punya distance tapi tak betul punya Tak betul lah. Based on how you Estimate drive lah, lah. estimate Ini pun lah. tak betul. Ini 8 km per liter pun tak betul sebab ini test ride. Semua tekan macam gila. Pung, dia ini tak betul. Dia ini kena average. You bawa dia kira 500 1000 km, dia ini akan tukar. Dia akan adjust sendiri. Tapi sedap lah. Lagi sedap daripada Civic lah. You pakai Civic 1.5 turbo lah. 2.0. 2.0 hybrid. You pun Civic hybrid. Engine sama. Cuba ini punya dia punya bawa semua ikut type out lah. Disc ke, suspension ke, engine exactly is the same. Civic 2.0 hybrid. Ini 2.0 hybrid engine, dia tak ada beza. Tapi ini dia tambah satu S Plus, Civic tak ada lah. Jadi boleh feel lagi beza sikit. Oh dia lah. main dekat situ lah. Feel, itu saja. Civic local. Ini CBU lah. Ini true lah, true JDM lah. Okay guys, okay saya parking sini okay ya? Boleh. Okay ya? You anything, anyway you can park.